biomelem šampona i melema. U to ime da zapevamo. Molim jedan aplauz za naše gošće. One su članice Kulturno-umetničkog društva Krajina i pevaće nam lepe pesme iz njihovog kraja. Izvolite. Dođi dragi, s večera na prelo. Dođi dragi, s večera na prelo. Ne trebaš mi kad obiđeš selo. Prelo prelim, nije mi do prela. Prelo prelim, nije mi do prela. Kad na prelu moga dragog nema. Subota se neđelji veseli. Subota se neđelji veseli. A ja tebi, moj golube bijeli. Tamburice, oje tamburice moja, dan izgubio, dan izgube dragog, neko ljubi. To bi bilo to. Hvala lepo. Hvala lepo. A predsjednik ovog kulturno-umetničkog društva je sa nama. Pa da kažemo, vi se ovako pripremate, ovo je jedna vežba za krajiško veče koje će biti kada? Krajiško veče 7. februar u restoranu Jezero. Znači imamo naš program Kulturno-umetničkog društva, igre i pjesme iz Krajine, prekodinski Srbi, običaj Banije, Like, Korduna, Dalmacije. Imamo i muzički program, bit će dobar probab, pozivam. Bilo bi dobro da nam kažete koliko članova broji Kulturno-umetničko društvo Krajina i ko su sve članovi. Da li su samo ljudi koji su izbegli iz Krajine ili su i neki koji vole Turce? Većina članova su izbjegla lica, ali sad u posljednje vrijeme imamo i Crnogoraca, imamo dosta članova, širimo se, trudimo se da čuvamo tradiciju i običaje krajiških Srba, napredujemo i stremimo da budemo što bolji. Šta je tu repertoar? Da li su samo pesme ili igre? Imamo mušku pjevačku grupu, žensku pjevačku grupu, imamo recitatore, imamo našeg guslara Sašu Lukića. Sve ono što se u narodu svira i peva. Hvala vam lepo. Mi ćemo sada o jednom našem velikom i izuzetnom naučniku. On se zove Milutin Milanković, a ovih dana otvorena je izuzetna izložba koju vam toplo preporučujemo. Izložba je u Galeriji Akademije nauka. A Milica